Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka defong Allah Subhanahu wa ta'ala, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, naiya akali barakanna tau angkai palawi waramparanna rilalang agamana pong Allah Subhanahu wa ta'ala, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Padelo na binewe tasik dia bini pamompo ipe tu takke tasik dia takke pak buwe 100 buah. Wallahu yudhaifu liman yasha, bahkan lebih pina palep-lepina pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un alim, naya pengallahu Subhanahu wa ta'ala maluangi pangisanganna nanya masarro maisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nariko iparewa rilalan na jama-jamata mamadaini aggalungangi mancaji aguram maraja risesena iya ayat na pengabaw Subhanahu wa ta'ala. Nariko ang kapak galung punnewi galung si diheto si kira-kira siaga bini na pano untuk iero si diheto galung. Ya nulle kapa panoi telu sipu-sipu bine ganna ni yero si diheto na panoni yero nampo yero ria binengi bayangkan maga kira-kira siaga kira-kira nalolongan na dupa sinarit putuli okko miro mataru na taro abinengi de nalawi na tardengi okko galusi diheto wadi jaji de na nulle dupa si karung iyo de no dilali de nulle dupa si karung. Tapi narik kuiro nangero telu sipu-sipu ero itala iri galum maluangi si diheto insyaallah wadingi malap-lepi mancaji 60 na karung 70 karung mabaneni itu akali barakan atau angkai na puji paloiwi waramparanna rilalang agamana pengabaw Subhanahu wa ta'ala. Iyana akatana ya na pengabaw Subhanahu wa ta'ala, akadana pengabaw Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Akali barakanna tau angke palawi waramparanna rilalang agamana pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tasik dia bini pamumpui petu takke tasik dia takke pamumpui 100 buah. Insyaallah tau angke na puji palawi waramparanna malabu-labuangi waramparanna ri agamana pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ia lomongi dalekna ri pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.